Ayani dikurung dinuku Japati, Japati kaluar disadang ngok-ngokan. Para bot apa yuk? Para bot, ibu-ibu, bapak-bapak, yuk, bapak-bapak. Para bot, bapak-bapak, yuk, ibu-ibu. Di para botana, bu. Aduh, eta saha di aduh teu karunya kasih mang gimana yang aduh. Saha nu nabrak ti parabot baburan tah. Mang kunaon mang? Tabrak neng. Bantuan mah? Sok neng. Neng bae meser. Ah moal, aja we. Aing mah. Ya, mau minumannya udah balik gitu bang. Sepeda anyar teh. Mana bapak sarang merah duit? Kan yuk ngomongin sepeda, nonong. Ah, sepeda kamu kapan dia begitu? Kalau udah ngomongin deh ya. Ini sepeda ini mana? Aduh, si anjing ya. Bos di kaki. Ampun amang, ya. Orang mah biasa. Bos abi biasa gitu. Ampun amang, orang mah nanti orang mah nih mah. Oh, juk kali itu. Kurang ya mang. Bos abi mah emang sok ada bos lah. Alah, cek bang emo euy. Tapi urang can aya ini. Kabur wae gitu. Kabur aing ah. Ya, masa apa jika pas itu ditagih abur abi. Wah, iya mah anjing. Wah, ya, belum. Capek. Kang Gobang kemana? Biasa we sih nanang-nanang. Ayo pemajikan kemana? Pajarkan teh balik. Aya di imah nanang keur gagero. Mah bapak, kemarin pendak jeung abi cenah mah tarang mere duit. Meni miskin ya. Oh, meni miskin. Bukan kesalahan kita. Kan mikir ukur mau mikir untuk kenangan duit. Oh, coba ngomong atuh, mereka bisa ngomong tuh. Ngomong. Jangan kuai. Jadi hayam teh. Alah, sangkel. Ayo Bang Eluk, Mi. Jangan sahang injil panon gitu, jadi teu kabayar kan? Puasa. Cicing, Mi. Kurang balik kieutan we, Mi. Ayo we ngilu we.
we keliling. Ngus dia orang Mangka cenah rame yuk. Ayo orang Mangka tadi dirinya. Mang urang rek dagang naon? Wah, ayo we ngilu ka urang lah. Mana ge di bangnya nu bali. Hamdar yuk. Di aparan bantuan. Oh, Mang, bantuan. Tuh, yuk, buatan Cina yuk. Nah, lalu sekian, Mang. Halus jak. Naon? Sobek atau HP bener Bapak, HP butut. Wah, udah acak-acak mendingan ieu nung lah, Mang usir. Hah? Usir, kumaha Bapak dagang usir. Yo, babas, kokong, baskom. Cici, citel, yo, ibu, citel, yo. Duit sobek. DP bekas. Kadang dibalik, yo. Ayo, sini ibu. Ibu, citel, yo. Babas, kokong, baskom. Cici, citel, yo. Wah, ibu mengan yo. Peser, so. Wah, yo, halus. Yo, mah. Halus eta mah. Enak pisan eta aduh. Emang kejualan itu aduh. Pengilapnya engke pantang terus di Sundang Ngakak, engke bakal aya mah di episode selanjutnya. Kayak marek live deui. Tonghilapnya tetap terus pantangkan terus channel Sundang Ngakak official sareng Tonghilap. Subscribe oge channelna sareng channel nu baru mah channelna naon Channel Magila. Channel Magila. Terus pantang terusnya. Atur nuhun.